Katie se boji za dan potem, ful jo uničuje ta sistem izmeša glavo. Spet se je stopil en ledenik, to je povedal časopis. Tako s koleni na ramenih i cel svet stoji. Oh, zakaj noben ne nosi Katie na ramenih? Noben ne nosi Katie na ramenih. Na ramenih. Pazi, ker bo šla, z njo gre Maurica, pa. Času da je čas, da pomiri, pa probiti ohranit mirno kri, mi je rekla včeraj. Vsi bi samo vedno gledali, Katie pa zna tudi videti. Zato s koleni na ramenih in cel svet stoji. Oh, zakaj noben ne nosi Katie na ramenih? Noben ne nosi Katie na ramenih. Na ramenih. In je že odšla, z njo gre Maurica, pa kaj bo zdaj? Kaj bo svet, le da še stoji, zdaj ko Katie ni. Ampak ne, zakaj noben ni nosil Katie?